Ndakunyita ũgeni mwĩroreri wa Njung'wa Diaspora Television thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa ngũharĩrĩirie ageni a gĩtĩo mũno. Ageni megũkorwo magĩtũtwara thabarĩ yao ya dancing. Aya nĩ dancers, nĩ megũkorwo magĩtwĩra challenges macemanĩtie nacio na ũrĩa mokire gũcemania. Aya nĩ amwe a crew ĩrĩa makoragwo nayo, koguo tinahota gũkorwo acio angĩ magĩũka, koguo nĩ megũkorwo magĩtwĩra macemanirie atĩa na nĩ mathĩna marĩkũ matũnganĩte namo. Niĩ ngũgũtereba thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ, tagwo Mercy John, reke tũtwarane ikinya gwa ikinya tũmenye atĩrĩrĩ, ĩ hihi we mũciari wĩ hau nja rĩ, mwana waku akwĩra nenda kũingĩra thĩinĩ wa dancing rĩ, woyagĩrĩra atĩa? Karibuni sana thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngwenda tũkwanjia nawe nĩgetha wĩgwete marĩtwa maku, wĩre mũroreri wa Njung'wa Diaspora ũrĩa wĩtagwo na crew ĩrĩa ũdancagĩra. Apoithia mũno mwĩroreri, kwa marĩtwa njĩtagwo John Digo Dancer, nĩtwa itũra rĩa Kĩamba na ngwĩyo mwega mũrathima. Rĩu John, itatwarĩte mwaro kwĩ mũruna waku kana kwĩ dancer mwenzako, ũdancagĩra crew ĩrĩkũ? Crew ĩrĩa ngoragwo ĩtagwo Eagle Dance Crew 254. Kwa dancagĩra Eagle Dance Crew 254. Kũrĩ we dancer number 2, nĩ ngwenda nawe ũtwĩre marĩtwa maku na hihi ũtwĩre kana mũkoragwo dance group ĩmwe na John the Eagle Dancer. Marĩtwa njĩtagwo Kevin Ibogwa kana Hype Man Quaver. Twĩ dance crew ĩtagwo Eagle Dance Crew 254. Ndakena mũno nĩ ũndũ wa nyu gwĩtĩkĩra mwaliko wakwa na gũka thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ, kwa tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa dancing. Mwĩka dancing as a nomenya rĩu mũndũ akĩina eka music as a ministry, rĩu inyuĩ mwĩka dancing as a career tondũ nĩ mũthiaga mũgĩbundithagio steps. Rĩu nĩ ngwenda ũnjĩre atĩrĩrĩ, John the Eagle Dancer, waingĩra thĩinĩ wa crew ya Eagle Crew 254 rĩ, nĩkĩ gĩakũgucĩrĩirie ũkiuga nĩ kwenda kũnyitana na andũ, ndũkwenda kũina wĩ wika, na waingĩrire thĩinĩ wa Eagle Dance Crew mwaka ũrĩkũ? Okay, ũrĩa ngwambĩrĩria nĩ kuga Eagle Dance Crew ya 2016. Ndio ndakĩrĩ cukuru, I guess form 3 form 2 hau. Rĩu mambirie crew marĩ mbere yakwa na kĩathi ta kĩmwe. Yakinya around 2018 ndĩ form 3, magĩũka gũkũ Banana, maumĩte Naikuru. Mwaka gũkũ Banana tondũ ndancagĩra crew ĩtagwo RDC, ngĩona reke join arĩa Eagles tondũ no tũkorwo tũgĩthiĩ thabarĩ ĩmwe nao. Ũguo ngĩthiĩ ũguo ngĩjoin 2018 ndĩrĩ o cukuru form 3, tũgĩtwarana o kahora ũguo, rĩu nginya ĩtuĩka crew nene rĩu. Koguo wajoinire Eagle Dancer, wajoinire Eagle Crew 2018. Rĩu thabarĩ ya kuma ũjoin 2018 na thaa ici 2021 rĩ, ĩkoretwo ĩhana atĩa na nĩ challenges irĩkũ ũgereire thĩinĩ wa waingĩra thĩinĩ wa dance crew, kana weciragia dance crew waingĩra maũndũ nĩ megũkorwo me sawa? Nĩ challenges irĩkũ ũcemanĩtie nacio haku? Ũrĩa ngiuga challenges nĩ nyingĩ to citiagaga. To wambere ingĩra dance ta kĩrĩa crew fulani ũguo ũrenda kũjoin, no makũrege kana magwĩtĩkĩre, kana makwĩre wambe wĩingĩre ũdance ũmoni ũrĩa wĩna kĩo ngoro-inĩ yaku, waremwo kũruta kĩndũ kĩu no ingatwo ũkerwo out nĩ njothi kwambia yaku, na wewe nĩ thĩna mũnene kwambia kũruta ũtiraithi. Wakerĩ nĩ time ya practice, rĩu time nĩ challenge nene mũno, to gũcemania atĩ mwĩrane mũcemani thaa 8 nĩguo mũkwa practice nginya thaa 10, mara ũgathiĩ wakona wahingĩcĩka nĩ wĩra, time nĩ yaga na rũciũ tuge mwa perform hard. Na challenge ya gatatũ nĩ kũheo platform. Gũkũ Kenya nyonaga mũno andũ matiheo platform nene dance ta athletics, sport ũguo makaga atĩ mwathi bũrũri ũngĩ wa nanja. Ũguo ĩyo nĩ challenge nene mũno, kũheo platform gũkũ Kenya. Nĩguo ingiuga. Koguo ũkona dancers nĩ marahũthio kana dancers matiraheo equal opportunity ta andũ aya kana ta aini, ta athletics, ũrĩa andũ maumaga na nja magathiĩ kwenyera. Koguo haku kaigua dancers nĩ maraumwo kamweke. To kaũndũ kau gatũhinyĩrĩria mũno, to nginya atĩ gũkora mũini aragwĩta mũdancĩre nyĩmbo ta aini aya nene, chance ĩyo ndĩonekaga raithi, no mũhaka ũgiginyane biũ nginya ũkinye hau. Rĩu kũrĩ we Hype Man, Eagle Dance Group wamĩjoinire rĩ? Eagle Dance Group ndamĩjoinire 2018, although nĩ yambĩtie 2016. Rĩrĩa rĩu twacemanirie na John akĩnjĩra ena dance crew enayo, alijoin hata yeye, mimi nikamwambia ni sawa, mimi nitakuja. Rĩu kuma rĩu nginya hau na thaa ici
tuko sawa. No tukua ati tu sawa dancing bado hatuko perfect. Unikwenda kuria atiriri hype man. Kuma rä waingire dance in the dance school kana inde waingire in the dancing career. Hihi nä wĩinĩire mũini ũmwe kana nĩ ũkoretwo are you featured? Have you been featured in any of the song ya mũini wa ku Kenya? Wakorwo nĩ mũrainĩra aini kana nĩ mũraina handũ kana have you been featured in any competition? How you do that? Juu unaweza pata competition course nyingi dhini wa dance. Juu watu wengi wanapenda dance. Wale ule hakinya ni hagwitwo no nginya rĩu arenda kuonora. Unaona ule mũndũ handũ oke gũkua nenda mũndũ kũngĩ. Na rĩu agathi acemania na dance akamahe wĩra. Ugakora rĩu na ithuĩ gũkũingĩrĩirie. Na reke njurie John the Eagle Dancer. Kuri weri have you been featured kana nĩ ũkoretwo thĩinĩ wa any competition kana nĩ ũkoretwo ũkĩinĩra wakorwo atĩ hena mũini mũrainĩire ũrakorwo featured atĩ ũkĩrora rwĩmbo rũu nĩũrona ithuĩ twandancire rwĩmbo rũu? Harĩ niĩ no njuge yes njĩkĩte ũguo nĩire aini erĩ no nĩ harĩ itangĩririkana marĩtwa wega biũ no nĩ aini a kĩgoco. Mũini wa mbere ndamũinĩire nĩ form 3 na yarĩ thabarĩ njega mũno. Ũyũ ũngĩ mũini ndamũinire ndĩkĩtie cukuru rĩu akĩhũrĩra thimũ tũkĩmũdancagĩra na gũkũ Kabuku ena nyĩmbo njega mũno na competition nĩ thiĩte nyingĩ mũno. Rĩmwe ngakora crew itũ Eagles azi hena arĩa me mawĩra na competition cirekwo Sunday na wiki ngima ndĩ wĩra rĩu no hũrire practice mix ĩthondekwo Saturday na hũre practice Saturday represent Sunday. Rĩmwe hype man Quaver wĩra ndangĩoneka Saturday kana Sunday. No rĩa mbere makĩrepresent crew kwarĩ Saturday hype man Quaver ena ũngĩetagwo King Eagle na hena ũngĩetagwo Quaver Eagle magĩrepresent nginya tũgĩkinya semi final. Rĩu ngĩtigarwo ngĩona matikĩhota gũkinya kũrĩa final magĩkinya quarter final. Rĩu mahĩtũka nginya quarter finals makĩnjĩra rĩu John to off Sunday rĩ ndio tũ represent semi final na final. Niĩ ngĩgeria ngĩhĩtũka semi final ngĩika atiraithi twacindana madancer almost 20 ũguo. Semi final ngĩũka namba 4 rĩu ngĩthiĩ final ngĩũka tuge top 3 hau ũguo na mendana namba 1 namba 2. Rĩu hau nĩho ndaugire ona wĩ wika ndũkadepend na mũndũ no to no hote gwĩka kaũndũ kau no hĩtũke. Na hau nĩho ngĩcokeria Ngai ngatho to crew itũ nĩyamenyekire tu. Ũcio warĩ ũndũ mwega tondũ no at least nĩ mwakinyire gũkinya namba 3 na nĩ njũĩ next time kwagĩa na competition rĩngĩ nĩ ũgekora ta rĩngĩ nĩ nyuma inũkia gĩkombe. Na kũrĩ hype man rĩ waingĩra thĩinĩ wa dancing kana dance crew rĩ aciari ũmenye aciari rĩ some take it negative na rĩngĩ magamĩtake positive. Rĩu kũrĩ we rĩ rĩrĩa monire nĩ waingĩra thĩinĩ wa dance group kana thĩinĩ wa dancing rĩ matekire atĩa and have they really supported you kana uge atĩ kuma ndaje dancing 2018 ndaje ni group ĩno no konda dancaga have your parents supported you? Hiyo rĩngĩ amba kugana atĩ before mamenye ni matio ni dancage walikuja kajua juzi na dance rĩu kumania na hau ngoma bliko ya support agora nitagũthiĩ ku dance na ni fair akahe ciaraje wa madeithĩtie. So matiametekire like hawakuichukua ile ya mtoi wangu atapotelea kwa hii career because naona ukiangalia venye kuko kwa hii generation kuna wazazi wengi wanasema siwezi kubali mtoi wangu aingie kwa dancing juu maybe tena patane na pia pressure wase uko nje ya change njia nini. So if aliku support hiyo ni poa juu sasa unaona at least umegrow. So kama Eagle Dance Group by the way ndio utajibu Eagle Dance Group watu wanaweza dhani mko wawili. So tutao tuambie Eagle Dance Group mko wangapi in total sai? Okay, Eagle Dance Group tulikuwa mbeleni tulikuwa almost 8. Tuwa game ikinya handũ makĩona akatatĩranĩithania makĩrelease erĩ tulikuwa atandatu ikinya ũngĩ akĩjoin etagwo kĩdika weterĩtwa rĩake
akijoin kuru ingi bado yo gukubana twetigarwo atano audio tukinyita tuli atano tukiyumia to maundu no kahora tuko tuli atano guys. So in the meantime uri atano na kugigia na mundu taringi ni arekwirorera interview no kana ni arona interview na nenda kujoin go dance group, what are the qualifications ama ni nini ambayo mnaangalia mnasema huyu ame qualify kuingia kwa group yetu, huyu haja qualify? Nini ambayo mnaangalia ndio mtu mwenye ana watch maybe anaweza taka kujoin go dance group anaweza kuja? Okay, kitu yenye tunaweza angalia tunaangalia content ya mtu. Tutihuthagia ndo keri dancer tutigukuhuthagia tukorora skills ile wena cio moves ile ungiruta oko ni huthu oko ni ritu ndari no ungiuka wabigutonia ni matharau tukwira tu wehere tutondu yotana dance lakini huwa tupuzi anybody can dance. Hayo na hiyo ni nzuri sana, anybody can dance borake ni uwe na different content. Hype man, kwa wasanii mtu anaendanga like niko na pesa nataka kwenda kufanya recording, which is this one crazy thing ushaifanya juu ya dancing, unafanya crazy thing unasema I have to do this juu tuko na kitu tumeandaa kama crew yetu and we have to do it. Kama msanii kama for example kama msanii unaekanga pesa ama unaanza kusave ama unaweza hata uze kakuku kako kadenye ulikuwa umerisha, so unaona so acha tuambiwe na hype man which is this one crazy thing ashaifanya. Hizo ni vitu mob but nitasema moja, sema. Nitasema kagani chagua zenye utasema because this is an interview na lazima hiyo inakuanga kawaida. Kitu yenye nimefanya crazy najua ukiwa kama msanii lazima uchukue basi wenye mna dance na kaa ni mkuu wako, unaona. So mkienda mkilipo hizo do unajua unaweza pata kaa wewe ni hype man unalipwa zako then the dance kuna unalipwa zake so zenye umelipwa kaa yeye ni hype man, so mnachukua mnaenda place na enjoy. So hutarudi na anything? Yes, but nitarudisha kiasi. Simia. Make budget. So uta make budget but utakuwa zile nyingi ni zenye umetumia huko nje. So kwako John, which is this one crazy thing ushaifanya ukiwa kwa dance crew then unakuja unadia na say kwa manzi kufanya poa? For example tumeperform tumelipwa hiyo do ya dance crew, kila msee ako na amegawiwa do yake. Leo ule kile kiurudi kulira mami atereko mutore atawazirigi matano leo gakinya handu kona iyo matano ni maingire reke ana gaskari ka utiye gwika ati toni oina wano gari reke serious tu kaja ne wika serious yote kesi ifuate baadaye. So finalist yakinyire wa nimecheka kwa sababu nimefanya hesabu ya venye mamako alikuwa na hopes. Umeenda kudance unamletea pesa alafu umeenda huko umeona hii do acha tu nitumie, acha tu kenye kitaenda kiende kama venye kutaenda kwende ama unasema there is another day. Nimefurahi sana kwenye kukuja. Juu unajua lazima tutawaacha tuonyeshe moves zenu ndio watu wajue. So nikienda kujoin iko dance group ama iko dance crew, lazima niwe nimefika hiki kiwango, sio tu kwenda tu kuambia naweza dance. Unajua kama ninatangaza kuna ile style yenye ninatangaza hiyo, so unajua kuna mtu anasema na dance akuja waimbie wimbo alafu waeke hizo style. So tunataka ndio waone how professional the Ego Dance Crew imefika. So before we end the conversation, nataka mpeane social handles zenu na vile watu wanaweza wapata, juu kuna mtu anaweza taka kuja kuwa join na anaweza taka maybe mumfunze. Na before niwaulize social handles, do you have any dancing classes zenye mnaendanga zenye unaweza maybe kuna mtu anataka dance classes? Yeah, dance classes ziko. For example, mimi utengeneza dance class on Saturdays pekee. Nikisema like next week niko na dance class, natengeneza poster, natumia wazee kwa groups, WhatsApp, Facebook, Instagram.
wanajua tu niko na dance class zinasaidia, although sijaanza kulipisha, lakini times come niweze kulipisha, unaona. Yeah. So sahi wakuje sahi wenye wanapewa free classes. So kwa mtazamaji tunakwambia harakisha sahi. Hari sahi wenye wanapeana free classes ndio ukuje ufunze dance styles free of charge. First come first serve. Maybe tunasema first come first serve, then tusikie next Sunday walijaa zimeanza kuwa za kulipishwa. So tunaanzia na wewe John, utaambia social handles zako ndio wajue kwenye wanaweza kupata. Yeah. Okay. Nashukuru tena kwa hii nafasi. Okay. My social media handles YouTube najitaka John the Eagle Dancer. Na nashukuru by the way nimefikisha 1000 subscribers. Wow. Nafurahi tu sana, nashukuru mabeshte, family, friends, cousins, watu wote Kenya mzima. Nimefikisha 1000 subscribers. Haikuwa rahisi. Natumia mtu link anaigono Blue Pics tusiwa. So YouTube najita John the Eagle Dancer. Continue subscribing. Instagram najita John the Eagle Dancer. Facebook John the Eagle Dancer. Yeah, and also follow my page uko Facebook John the Eagle Dancer. Wow. So kila show handle platform ni John the Eagle Dancer. Hype man. So wewe tupe account zako social handle zote kama kwa Instagram, Twitter zote, imo ape zote. Mi kitu ya kwanza mimi si yuko hizo. Niko FB bado sijafungua but nitafungua. So kwa FB utanipata hapo Quaver Matata hapo. Wow, Quaver Matata. So akina hapo wapate Quaver Matata wana friend request. Wanakutumia kameso hapo wanakuambia hi. Hope so. Reply. Hope so huwa mkosi kureply. Siwezi. Lazima tu reply juu tunataka watu wengi unaona kwa social media. Sasa hii ni the last, sasa nile yenye kusema ni kwa heri, si ndio? So nataka mtume salamu. Na si hizi salamu unajua wakisi wanatumanga salamu za kuanzia wajukuu kwenda kwa kila mtu wanaanzia kwa. Sasa nataka mtume salamu. You send greetings in a short way. Sasa hii najua tukianza sasa hivi tunaweza maliza kesho na si zile za kinagukawa guka. Najua umeelewa. Nashukuru tena tu. So salamu tatumia mamangu, nampenda, babangu pia, brother and sisters, my family. Pia kuna auntie yangu nampenda sana. Namtaka Auntie Faith. Hiyo auntie nikiwa pale kwa job ananifurahisha sana. So salamu zimfikie. Alafu mabeshte wangu na kuna anajiita Suzi. Nampenda sana. Yeah. Wacha tu tunyamazie hapo juu nimeona tukiendeleza hapa tunaweza anza kutafuta Suzi. Mwenye yako. Hype man. Tuma salamu. Naweza sema kwa madhe. Salimike kwenye huko, asante kwa kwenye mmenifanyia kutoka niingie kwa dance crew. Na demu yangu bado. Sasa hapo niko na alama za dukuduku. Hana jina. Ama wacha tu nisiongee juu maybe Privacy. Hata si privacy. Maybe ngoja kwanza Hype man. Maybe there are many hasa nile tu utaki ku generalize but sitakwambia utaje kama hauko sawa. To our viewers, you've come to the end of the show and I was your host Mercy John. Nitaacha sasa the Eagle Dance Crew 254 watuonyeshe mambo hapa. Sasa nimewaachia ground wacheze kama wao. Till next time, bye bye.